Kushube kakhulu seliphelile ukhetho uzobona buka imangaliso nezimanga bazogadana kodwa bahlanganisa umama oyedwa ipolitiki abekade bentshontsha ngiyabadabukela ngeke besantshontsha akekho phela obusa izwe ngokuphelele bazogadana nomunye uzobegade omunye nomunye egade omunye sengidabukela amasela abekade ntshontsha edla ngamakhampani ama-security bazogadana izoba khona i-insource ngenkani manje ngoba bazogadana akekho ozodla ngokweqile bazobe sebephucana isinkwa kunikwe thina isilambileyo bazogadana kuzoliwa ngiyakutshela bazojikijelana ngezitulo angisho eParliament kodwa lapho khona bazojikijelana ngezitulo laba abanemkhaba bazogadana uzobona.